ni maugenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinumbere nshobore kwama nkuyoboka. Nimba hari ikintu kibabaje nuko ubuze ibintu by'akamaro ubwo ukaba ufite abana batabitahura. Ndiririmbana n'ukuri mbana n'abantu bagana gogo mwebwe niko ega nabyo tubuze none igihe cyose ndabiririmba ntimwigera mu byumva. Niba mushaka mbigenze gute ndakabigisha tuborokesha ndababorokesha tuyiboroke muyisomero sinavuze ngo nzandayibaho muyisome nimuyishire mu mutima nukuvuga ngo Mana mu bwenge n'ubwitonzi. Ayo n'amajambo yo kwa Salomo. Mana mu bwenge n'ubwitonzi n'umutima w'ubutungane, ingomezi zawe zintumbere zitumbere uruhanga rwawe cyane muvisi izindi ngomezi mwebwe. Nuko rero Imana ibaha umugisha. Je ngomba ndabaha ikibazo kandi ugitora ndamuha $10. Ntabwo mburiya mu marundi kandi $10 ku bana bangana na bamwebwe na Yane Rive narashikiye Yane nawe urashikiye nugitora sibyo. Ngomba mumbwire ikibazo cya mbere. Ndashaka mumbwire abantu batatu Bibiliya ivuga ku ibanga. Aho umwanditsi wa Bibiliya avuga ati ndanga abantu bameze uku ni bande? Abantu batatu. Ubundi Imana iravuga ngo ndabakunda muri abana banje nimuca mu mazi budo mu masezerano, nimuca mu mazi wa turi kumwe, nimuca muri rozo wa turi kumwe, nti nimuzongera kwibuka imabaro mwagize. Mugabo Bibiliya iravuga ngo ari abantu batatu nanga. Nimwibaza ko ari bande? Ushaka kuba mudasoma Bibiliya mutazi mugabo ni bande Bibiliya yanga gushika Imana yemera ko byandikwa muri Bibiliya. Kandi tuzi ko Imana ari urukundo kandi Imana ari umubyeyi. Mugabo bikandikwa umwanditsi avuga ati ndanga abantu batatu. Imana ikemera ko byandikwa muri Bibiliya. Ni bande? Nabameze gute? Abasambanye. Zinavuze ngo basambanye. Navuze ngo vuga batatu. N'abarotsi. Abaraguza. Zinavuze ngo nabasambanyi, abarozi n'abaraguza. Abo bundi saba izo ni karakteri, iyo ni imico. Byo ni ibikorwa bakora. Sibyo? Ni ibikorwa bakora. Kubera batakaje ubumuntu. Nibyo Bibiliya iravuga mu gitabo cy'amategeko cyo gutera kwa kabiri na Bibiliya isoma ngo umusambanyi ntarangwe imbere y'Umunyisirayeli, ngo umurozi nimbwa. Sibyo? Naho uvuze ngo abaraguza, abasambanyi n'abagirana. Ngabo bitatu niba bihurije hamwe. Abasambanyi ubundi umusambanyi kuko ubundi tuvuze ngo Bibiliya iravuga ngo umusambanyi ramwanga. Wacumenga usomye mu nkuru nziza ya Yesu Kristo mu kigabane cya 4, inkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Yohana mu kigabane cya 4. Ndabona umunyasamariya kazi nta kindi cyaha gikomeye yarakoze yarindushe kwera ubusambanyi. Ndaba Kristo yarujwe nawe yicara nawe aganira nawe ba Maria Madalena ngo yakoramo amajina agana gute. Rero bwimvika tuvuze ngo Bibiliya iremera ko vuga ngo ndanga umusambanyi. Ni kibazo. Uvuze umusambanyi muri rusangi bica bikunanitse. Mugabo urashobora guhinyanyura ukavuga uti kuko ubundi ujya munyasamariya kazi yari umusambanyi sibyo? Yari umusambanyi. Mugabo Kristo yaramwiyegereje kandi aramubohora. Urumva bavuze ngo Bibiliya iranga umusambanyi ni kibazo. Umugore mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Yohana. Umugore yafashwe asambana. Baramuzana ngo amutera amabuye. Kristo yaramwicishije. Oya yavuze ngo yarunamye avuga ngo udacumura nta mubanzi buye. Byumvikana rero abasambanyi, abarozi, umurozi nawe ndabikubwiye. Ubundi umurozi Imana ivuga ngo iramwanga kuko ni umuco uba mu muntu. Kubera iki? Kubera havuka nico yahisemo. Uwo rero Imana ibizi ko umwana umwanya ashobora guhinduka. Mugari y'abandi bantu Imana ivuga ngo ndabanka gose. Kuko umurozi abagaragara ko ari umurozi.
sibyo nta kindi kiba cinyegeje inyuma iyo birivuga ngo ndanga umuntu ameze uko ni nkuko novuga nkaba ndi umukristo sibyo nkaba ndi umuhanuzi nigisha ijambo ry'Imana nkaba ndi n'umusambanyi Bibiliya ishobora kuvuga ngo ndanga umwiyorobetse kubera iki nkora ibi bintu bibiri mugu umurozi n'umurozi umusambanyi n'umusambanyi ariko uno nshaka muhinyanyure uwundi amwunganire amara kandi ababananira guca Iranka abanyabyaha Kayita aravuze ngo iranka abanyabyaha Imana iranka abanyabyaha ariko Imana ni n'umukunzi w'umunyabyaha kuko yaba yanka umunyabyaha wowe uzamanya ngo rije kutugira ku mugoroba none umunyabyaha ni watubabara iba yakuditse numva rero kwa ngo umunyabyaha nikibazi iba yakuditse aha natwe twese jewe zingana ngatondo nabariye umutima nikuvuga iki umunyabyaha Imana ni mwanga gusa nimukunda ngo musherekise mugabi gumishaka ko yisubira kigumishaka ko yihana vuga abandi bakabiri gerageza abakabiri umuyerobetse ni ampevage kuko yiyerobetse gute nk'ubu nk'akarorero Nashobora gukora icyaha ukiyorobeka nyine ntirigaragara nk'uwo murozi abatwi hose no kugati umurozi aravuga ngo uriya araroba mugabo yiyorobetse bataramumenya ntashobora kumenya Imana iramudida mugabo Imana ntishobora kuvuga ngo ndamwanga kuko ntabaraseruka ngo abantu bamubone Erega muri ko mukorera amafaranga muri ko mukorera Iranka n'abantu bibaragutse babiragoye yewe waraguje Imana ntikiguha nk'akarorero nk'abahungu bafise urunwa usanga bagomba bavuga ibyo babonye byose umuhungu ntavuga ibyo abonye byose bariho abo rero Imana irabanga ubundi Imana ishaka umuhungu ameze gute abika ibanga nk'akarorero k'ibanga umuhungu abika nk'ubu uri umuhungu nk'ibanga wobika niriye iriki umuntu abeje ntuce uvuga ko nubwira ibyo mbonye byose ntacashoka ndabivuga uko nyene ariko nawe hari igihe usanga uretse kuvuga ikintu ngo aca usanga iyo wari kukivuga uwo muntu ariko arakora amakosa niyo bandanije yakora ugasanga ntico ari kuba kibigora hari ibyo kuvuga n'ibitari byo kuvuga urumva rero uvuga byose Imana iramwanga uvuga ibyo abonye byose yani nawe niba ndi Imana yanga live mimi niba ndi Imana yanga abasambanyi n'abantu bakora ikimi iranga babesha iranga bagorana iranga bagwana iranga basuma nibyo none abasambanyi n'abantu bakora iki urabahatse uramaze kubabona umvise babivuga gusa umvise rozina bivuga waramaze kubyumva hehe wumvise babivuga mimi abo ni babi gose gerageza twumve abantu batatu bivuga ati ndanga aya mwasoma Bibiliya bo bwabicika bakako mudasoma Bibiliya mutegeza kuba barutora inzimiti nje bajevi kandi biragoye gose ibintu namandiko ndasoma nakari gituma ndabaje kibazo nakare navyigishijeko nabisomye ka cameraman we tugira twicarane hamwe uko ni bari kuri kamera mugira muhinyuke iranka abantu batamwumvira Imana iranka abantu batayumvira umuntu atubaye itegeko ry'umukaba Imana iramwanga nibyo mugabo aho ni muri rusange iranka n'umuntu ababaza abagenzi babo ababaza abagenzi nk'umuntu ababaza umugenzi ni kuvuga ashobora gukora iki ugereranije arashobora nko kumurogesha akamubyimbisha inda ngo Imana iranka umuntu ashobora kurokesha umugenzi wiwe ngo akamubyimbisha inda yego gusa biravana n'icyo yamukoreye
cyangwa amukorera iciza cabona murusha ibintu byinshi agenda kumurogesha akabyimbinda ngasa umva uwo bari umunyeshari umuntu bakamugirira iciza mugabo we wagacagira ishari kubera ibintu afise agaca murogesha akabyimbinda uwo ni umwasi w'Imana kuko ni umwasi w'amahoro y'abantu. Nasabye cameraman adakigirira byabwira abantu batatu ingo kandi bani ko umugisha ngira abantu batatu Imana ivuga ati ndaga abantu batatu abantu batatu Imana ivuga ati iranga urayama yego bavuze amadolari 10 yego icyambere iranka abantu icyambere iranka abantu batubaha ijambo ryayo atubaha ijambo ryayo Imana niyo jambo Kristo ni jambo cya kabiri iranka abantu batubaha amabwirizwa yayo tegeko yego cya gatatu iranka abantu asambara na mwese mugarutse kwizere kwico cyata cyo mukora gusa kumengo umusani gose cyanditse ko ataco mukora wapi cyane cyo ni cyaje sezera iki amasezerano cyacu kwiga gose kuko umusamba ikoro yavuze ngo matangira mara cikamara ibice 50 no gusigara nawe yo cagenda nayo capu nawe ucemera kutegeka wana uwo munaniza abashobora kuraguriza bakaguritsirira. So none rero reka jewe kugira ngo nibone ko ninjyajya naze ko amara yaje basomere bibiri kuko ibibazo genzo babatikeje zizotera amana umugore baze tutomara muzohora mubitora ruko musoma bibiri ubundi mwene Sirake kandi wowe rero ageze kubera ubuherutse mwiza mu ryakangara rya gatandatu niwe wari kura kamera mwiza mu rya gatandatu ikinakivuze mwene Sirake yaravuze kuko igituma rero ikoze mwese nabwiye umuntu Imana yanga ubundi Imana ntiyangana kuko yaba yanga natwe se dufite amanyanga ko yatuditse kuko uvuze ngo umuntu Imana yanga ushingira ku mategeko ushingira kuki nawe ni numwanditsi yabyanditse kandi Imana iremera ko biba muri Bibiliya ibyo bintu biratandukanye no kuvuga iki ubundi Bibiliya iri mice nk'ubu byanditswe mu gitabo cy'itanguriro ni by'Imana yivugiye kuko byanditswe na Musa ngabo Musa ntiyari bwabe sibyo ibyanditswe mu bitabo byo guharura ibikini nk'ibyo byose ibyanditswe na Yesu Kristo nk'inkuru nziza kujya rizina ni byabaye mu gihe cya Yesu Kristo byanditswe n'ababibonye Matayo na Yohana byandikwa n'uwabyigishijwe ibyanditswe nk'ubu nk'inyandiko z'abapahoro n'amakuru byabaye n'ibyagiye biba nk'ubuye mugabo nk'ibyo Paulo yavuze kuri Kristo ni experience. So now get n'umuntu yanditse ndanka abantu bameze uko nk'uko novuga ati ndanka umuntu yirabura uvuga ati ndanka umuntu yambaye ingofero umuntu Imana ya voilà wabyumvise mwese oya mwavuze ko Imana yanga oya urumva ikosa ryanyu mwese ibyo mwavuze ni mugabo mwavuze umuntu we yanditse kari wabanka si Imana yabyanditse voilà rero nanje nabwiye nti uwo muntu mbwira abantu batatu yavuze ko yanga namwe muca muvuga ngwiranga ntwari byiyumvira Sinari bwiyumvire rero yanga twe twabyitiranye umva ikindi kibazo gusa ndajya kubara ratrapani ibyo nukuvuga iki rero mwebwe mwavuye ngwira iranga Imana iranga abanyabyaha byose byo mwavuze n'ibyo mugabo n'umuntu batsi mwabaye orosije ashese mwe mwishiye ku bintu nabajije umuntu yavuze abantu ubwoko butatu yanga kandi Imana irabyemera ko byandikwa muri Bibiliya ubundi Imana ni yanga Imana n'urukundo Imana n'urukundo ni yanga rero namwe mwese Imana iranga na doheri Imana iranga na mirembe je ntabyo niyo je sinabwiyumvire mwataho yikibazo je washiritse ko rero mwebwe ni mwambajije ikibazo nitugitahuye dutahoze mama je navuze navuze aranga umurozi umuntu yo kwanga umurozi gutubumutse reka mbabwire uko Bibiliya ivuga mwene Sirake 56 gusa yanerekana aba Bibiliya ngo hari ibintu bitatu bimpimbara sibyo ariko umurongo wa kabiri avuga ngo hari ubwoko butatu bw'abantu umutima wanje uterekwa kandi ndashavuzwa rwose n'ubuzima bwabo uwa mbere ngo ni umworo yishima
umuntu atacamaze mugakira hamwe n'umutama atagira nta n'icyo umariye sosiyete nta n'icyo winjiriza sosiyete urumva umuntu atacamaze mugayishima muramuzobona ni nk'umugabo atazi ingene abana barya atazi ingene abana bambara atazi ingene abana biga mugabo yaza n'umukozi akamususumiza abantu bose bakamususumiza uwo ni umworo yirata kuko ntiyanagerageje basi ngo ni umworo yirata basi yavuma agorobeza imuhira bakagorobezanye kuko azi yuko atacyo abamari basi ntashikira basusumiza ugasanga akerekana ko yabuze kwara akerekana ko yabuze uwo ni umworo yirata uwo rero ni ukuvuga je mvuze nti ndamwanga n'Imana iranshigikira muga mvuze ngo umusambanyi ndamwanga iyo ni ukuvuga Imana igene ishigikira n'igiki mu kubivuga sindamutungera urutoki mu kubivuga ndamugaburira ndamutunganiriza byose agenda nkabwira Imana atari ko ngo nguhuka mana cyane ikintu nakimwe nshoboye n'ubu bitandukanye n'uvuga kuko umusamba ashaka gusambana uyu munsi ejo ntasambane kandi utasambanye uyu munsi ejo agasambana muko umworo yirata abarazingamye mu bwonko abameze nyine nk'akantu gakora ari uko urufunguruzo ruje kandi na nyarufunguruzo rubanza kwakira imbaraga z'ubundi muntu umworo yirata icyo kiti uwa kabiri umutama umworo yishima muramwumvise yego umworo yishima ni ukuvuga ni n'umworo muga ntazi nuko ari umworo ari umugabo witwa Nabali muri Bibiliya avuga ngo aragenda urumva azi neza yuko yarafise n'ibintu bigaragara wanashaka aje yigira mu bana gatambaro iki kandi abizi yuko hari ikintu atakoze gishobora kwica urugo rwiwe umworo yishima uwa kabiri umutunzi abesha muragitaho umutunzi abesha yishinga ku mubi yo kadata nkuko jewe no bafishe nk'amafaranga mugabo kamwitana cyane Saidi ndashaka pastor money hagati wewe umutwe wona na kimwe nacuja kuba ndaja kukuzanira simutane ibintu urumva ndafise icyo no gufasha wundi umutunzi ni ufise icyo afashije wundi nushoye gufasha wundi umutunzi cyo ufise amazo n'imiduga no ngaragara ko ndi umutunzi kuko hari ikintu nkeneyeko sibyo iyo rero nkiguhaye mba ndi umutunzi w'ukuri mba ntungiye mu butungane rero umutunzi abesha ni wa wundi ataco yikura kandi ugasanga uba muri etage uwo muvukana arapanze ugasanga uri mu miliyonera urumva uwo muvukana ari mayibo uwo n'umutunzi w'ubwenge weye ko hari icyo yakoze kugira ngo abironke mugabo icari kumuha umugisha icari kumuha promotion icari kumuha gukomera n'urukundo ari kwereka umuvukanyi wiwe umugenzi wiwe inshuti yiwe mwabitaho ego nabitawirozi umutunzi abesha mvugo wa gatatu umutunzi abesha reka ndamubwiye ubundi si ukuvuga ngo bashobora ngo batutse kandi nashobora kuba ari umutunzi ngo umutunzi ngo aze kukwezi kuroka ngo ni ukuvuga iki ububeshi ni ikintu kiva indani ubundi ububeshi ni nk'uburwayi bwo mu mutwe wewe kwituma Bibiliya ivuze ngo ni umutunzi abesha ni ukuvuga iki wowe uvuga ngo hari icyo ufise atacyo ufise Bibiliya avuga mu gitabo cy'ibyahishe umutumwa Yohani ngo wowe ubaza ngo urabona ngo ngwinugure umuti wo gusiga ku maso kugira ngo ubone nk'uko ntubona iyo wabona wabonye ibyiza abagukeneka ibyiza ukabibaroza ngo ubaza ngo urambaye ngo ngwino ngo ugure impuzu zo kwambara ibyo byabwirwa abanyafurika abantu bo ngahoye muri ahoye mu musi naratunzi gose bambana impuzu zikomakomeye nziza amakositime amabazerishe niyo biva mugabo no kuvuga ngo ngwino ugure impuzu we ni ikintu wibwira mu mutima kubera ubona utwufise tugaragara kandi genda umusore w'ingufu kugira ngo ndakomeye kumbura indyarya kubera uri indyarya buzoca kabiri ikimunga kize kikumunga hari wundi musore Yesu Kristo yigeze kubwira wabonye yimbuye rozinavuze ngo nabyumva umutima umutunzi yishimye wacashira ukuguru kukundi mwijoro babanga umutima wanje ngo ryuryame ngo unezerwe ngo kuko ngo mutima wanje ngo ryuryame ngo unezerwe ngo kuko ngo atacukenye ngo ibigega byawe byuzuye ngo Imana iraza muje ngo amubwira ngo wamutindiye ngo ijoro nyene ku mutima warawutwara ngo nawe batungo zasigira nuvuga we yibwira ko kubona ibigega byuzuye ariko ikintu mugase uragitahura we rujaniranye umuntu wa kabiri yase mwene Siraki kandi Imana ikabyemera ngo ni umutunzi abesha kuko ntushobora kukubesha naje ntabanje kwibesha rozi imbere yuko ndakubwira ngo
imbere yuko ndakubesha nk'ubu nimba ndakubwira ngo ndagukunda sibyo nimba ndakubesha ko ndagukunda nije nabanje kwibesha kuko nta mpamvu nari kukubesha ko ngukunda iyo aba nari umuntu yiyubashe nari umuntu yisone nari umuntu afite imana nari umuntu azi ubwenge sinirwa ndakubesha ngo ndagukunda nirekere ukarengana nanjye nkarengana ariko je nyene nabanje kwibesha kuko ari cyo nguhiga ko canke ari impamvu ndakubwira ngo ndagukunda kandi nzi yuko nkubesha ukuvuga ni je nabanje kumenya ko nkubesha nawe ndabikubwira wewe umva kugira umenye ko nkubesha sigikorwa nzokora je kora nzobikora kikwereke ko ndagukunda kukubera iki naribesheje ubwanjye nuvuga rero ni kuba utunze ikintu ukibwira ukabona ibigaragara ukagira iki ukagomba kwemeza abantu mbwa kubyukura atari kure cyangwa ugahindwa n'ibintu bigaragara umutunzi abesha ubundi ubutunzi umwana w'umuntu akeneye n'ubuwe ni kuba hari icyo ufite mugabo ntuzokwirata ikiro cy'umuceri wariye uzokwirata inusurobo wahaye umuntu umusoro wahaye umuntu ntuzokwirata amacupa abiri wanyoye uzokwirata ifana wahaye umuntu kuko ibyo wowe biraca muri wewe bikaruhukira mu musarani usigarana dutoyi tuguha ingufu kandi utwo dutoyi tuguha ingufu ushobora kugira impanuka ukadupfana bashobora kukuroga ukadupfana mugabo twa tundi dukeyi waha umworo sibyo waha umworo ugira uki turakuvugira mu ijuru turakuvugira n'impanuka ukayicira no kurambuka biroba mwibuka basi umutunzi Lazaro umutunzi n'umworo Lazaro ngo haragaze igihe ngo mujye baramubwira ngo Lazaro ratubitse umukanda mwisi ngo nawe wihenda kutunze yababaye igihe kinini ni umutunzi abesha rero kuvuga ni ufisi ibintu kubyukura atakamara afitiye abantu uwo muntu iyo rodi tuzorindire ko abantu bagusaba ntuzorindire ko abantu ubu rero ni umworo ni umutindi nubona ako ngusaba akazi mwangu usaba ingoma ngo kuko nabonye ngo ngabira ko nabonye ifisi abo rero kandi rero abantu muzotanga ari uko murinze gusabwa ujye ugame bw'icyo nabwo muzoronka nubona ufise twicarane duteramane turyoherwa no kuryoshya ubuzima mwarondera kuvuga ngo urumva ngo we ngo naco ufise ngo kugira ngo nteramire mu gatatu ndasotereye ngo n'umutama atagira ubwenge asambana oya gisomye ngaho bunyene oya agisomye mbona mwibaritse n'ubwenge nawe kutagisoma jewe ngitse nkuko ubona no biso kuzicyo twahaswe kugitora pfa mu dwamake oya reka ndakubwira igituma mutagitwara urumva mwe bwavuze ngo umusambanyi usambana kandi mba ari usambana naho Kristo yageze koza kabasambanye yarabakingera n'abakiza kandi baraboka babutama avuze ngo n'umutama atagira ubwenge nuvuga n'umujegere ajegere urumva ageze kuraga urumva none agiye kubika idaje c'ingorori agatanga avuga ngo nahezo amenyo ngo mugabo donc agiye kuresha bitagikunda kwaresha atandukanye n'umusambanyi umusambanyi ashobora kwiyumva inguvu akiyumva imbaraga agahura n'undi muntu ni bimwe tuba tuvuga ngo ni roturu daje muhindukira igimyaka ni ukuvuga biteye isoni yarageze kwegeranya abuzukuru ngo abarage none atanguye kuja kuresha abuzukuru dabora ko atamutamakazi urumva yabatamakazi yabagora uko bakura niko baca bugufi mugabagabo uko bakura niko baguruka okay tarabizi narabibonye baguruka mu mutwe cyane wabibonye hehe warabonye umutamaguruka umutama atagira ubwenge asambana ubundi umuntu yamaze kurenga imyaka 40 akaja mu by'ubusambanyi abatagira ubwenge uwo muntu Bibiliya ibikwemerera yuko uvuga ko umwanga kubera iki inube kumwanga suko umucira urubanza inube byakora nawe ntuzobikora ubundi nkwanga ngo ntandakwanga ndagukundira umwana ngo ntandagukunda nkwangira umwana sibyo ubundi ngo umutama asambana urumva umutama atagira ubwenge asambana ni ukuvuga hari hageze ko hari hageze ko nyine n'Imana canke nabaye umusambanyi reka byicecekere reka byihotse n'ibyo namumva n'umwaka
je usaba mpana kadorari kamwe kumva nta gerageza uturako tamuntu oya reka muri commentaire jewe nibanyandikira ati bagerageje bahe muce muzambara je usa nagerageje naze kutubanira ahubwo reka muri commentaire umva muri commentaire nibandika bakavuga ati nukuri bahe je bagerageje bivanye n'ibi bibiri y'icivo ndaba nabo babivuge kugira ngo baze dukume tuyasangiye oya turabagura icupa ry'ugwango basi oya muri commentaire byose byose dukorera gusa urumva batabivuze nta mugerageza oya ahubwo mwebwe gusa mugapibriye kugira ngo bagire commentaire niba bavuga ati yagerageje cyangwa bavuga ati mama komera Kristo ni muzima yahengamye nahengamye ntegeza guhenga mukuru nza kubatunganiriza ubwa niba nahengamye bibiri akaba ari kuyavuga bakavuga bati bagerageje bahe ndaje kuba sawa reka twibizo abantu nawe yari ntungane ya bugi ibyo kumenya intungane kami k'umuntu kamenywa n'Imana yiwe none ko yabagirije nkuko tuca tumenya ko ya ikintu cyanditswe muri biya si ukwagiriza ni kuduha intumbero kuduhanura kuko yaravuze ati igara bagira avuga ngo hariho n'ibintu bitatu bimubana ngo ngaheze nkaribuka mberewe imbere y'Imana n'abantu umwumvikano w'abavukana abagenzi ubugenzi mu babanye n'umuntu bashize hamwe urumva ariko arakompara ni nk'impanuro ni nk'ukuduha intumbero yose ntabwo zavise nta rubanza yaciye ahubwo kuba byaraputwe Imana ikemera ko byandikwa mu bintu neza burya n'ikindi kintu Imana yashatse kutwigisha vuga ngo yes baragira muri bishimira kandi kabazo muvuze turasobanukiwe abantu batatu bukwa undi birivuga imico ituma twangirika imbere y'Imana no busambanyi ni kuba ugaragara nk'umuntu ukora ibintu bifite umutima w'amaswa bavuga ngo ujya muganga ujya nimbwa rero yari umugore atabana umugore agira yigira mu bahabara ibyo ubikora weke Imana yaguhezaga abana n'umugore aya uwo bikora mu kugwana bamena ibirahuri baterana ibirahuri yumvire nk'ukabura niyo umugore yoba yasa kuko uburi seru kuburi ugira umuntu w'umubosi yiyubaha urati kibikora bagutoro ikirato gatera abantu gatori ikirato gakurikiza umwana cyangwa umugore urugo n'umugabo ubwo n'ububwa ugenda mu bandi bagore uri umugabo n'ububwa ugendera mu bandi bagabo uri umugore n'ubwakazi yego uwo muntu rero umwumvise kuko biravuga muri Zaburi ya 51 ngo wicara n'abasambanyi ukicara n'ababeshyi ngo ukavuga ngo ndi Imana yawe abantu rero urabigigwayo Zaburi yawe iravuga ngo ari umuntu atagendana n'abantu batuka Imana uyinyagona avuga ngo bakobanye ngo abantu bameze nk'ishinga ngo n'akariro kaje kazanywe n'umuyaga ngo koye umuntu kuri ngo urabatirira ngo muyere bakayirengetera umva rero hari abantu bo kwino barabana bo kwino Yehoshafati umwami Yehoshafati imari yiwe yarahombye inzahabu zose ziraherera mu ruzi kubera kugendana nani narahaze umuhungu wa Kabu agiye kubaza Imana je ko nanga kimwe muri 10 ni gute wemeye ko umutsiko wanje homba agati ugendana n'urya muntu napfumye namaze guta n'umuryango we nawe utanye kandi si uwo muhungu yari amakosa yari se ya Kabu na nyina Yezebeli bo kubera bavuka mu muryango uvuma no kuvuga rero aba bantu ari abantu banezereye ariho n'abantu babaje ari abantu bo kwigana abantu batarakwigana rero mwana Sirake Rozine nabwo yaciye urubanza ntitwoja kuvuga ngo nawe yari mwerandano ni nkuko ranje ibyo ndiko ndavuga nibisigura ko byose nabishoboye ari biba byaranakunaniye muguka bikosora mu nyuma kora mutima w'Imana bikwaye bigaca bisaba ko nawe ufasha abandi ntibazogwe mu byo wagoye ngano yavuze ngo abantu Imana iraba ariko usanga itaba oya iya bitaba nk'Imana iri kubivuga none Imana yo kundo umuntu ameze nkuko iwe yumvira umutamasambana
amahoro Yezebeli yiswe umusambanyikazi hagaze mu busaza Imana iramwica niyagira amasaziro meza cumbwira rero umutamasambana ubundi umutamasambana ni nka kujya kuko umwami nuze ngo umwami wa mwami yongera ku myaka 15 nindi Ezekias cyo mu wo mugihe cya Isaiah mubyara wa Isaiah nukuvuga wewe yakoze inabi azana abanyamahanga bereka ubutunzi bwose Imana imutumye ku muhanuzi avuga ngo busaza bwe buba nabi kandi ubuto bwe bwageze neza agakorera Imana nuvuga gukora inabi atagiye ufise cyukuyana ubundi gihe dufise cyukuyana nuno munsi rero umusaza sambana nuvuga n'ubutakaza isezerano ry'Imana kinjya mu isezerano ry'imyuka mibi kandi ari umusaza atakiro nk'igihe cyukwigarura ndabona abantu bigisha abasaza ni bake mugabo kiri umuyabaga urahura n'impanuka urahura n'abakuvunagura bavuga uti nishura ubyaro rwanje ngiziki ukagira impamvu nyinshi zo kwisubirako mbwiyumvira uri umutabo nimba kwara kamona n'umuvumo babisobanukiye nuko rero mukama aduha umugisha twese mukama tunezereze aturinde kubabara kandi mwarahezagiwe cyane mwebwe rero ikindi kibazo